hồng chạm mây châu này bọn sơn hông chuông hồng chạm nó chuông ná cho ai dân một chục tóc lưng thì ai kêu bình nhạc ngày một ngày sai lúc bạc lôi nó ai kêu bình nhạc cái ai dân tranh nhau cùng một De fleste arbejdere, de kommer, det er unge kvinder, vi taler kvinder i alderen fra 18 til 22, det er langt de fleste. De kommer fra landet, de rejser langvejs fra, ofte mere end 100 kilometer, for at finde arbejde i Phnom Penh. Og et af de steder, hvor de kan finde arbejde, det er i de her tøjfabrikker, der syr tøj til vestlige mærker. Tøjindustrien udgør omkring 80% af hele landets eksport, så det er en nøgleindustri for landet, og de beskæftiger omkring 300-400.000, igen fortrinsvis kvinder. ILO har optalt til, at 91% af alle medarbejderne i tøjindustrien er kvinder, så det er langt overvejende kvinder. Og det er så dem, der skaffer pengene til landet ved hjælp af eksporten, som nu er på $4 milliarder om året. Det er bare ikke penge, de ser noget til, desværre. Cho thay thầm đá cái răng học phải làm ở hai tay là các bạn thầm học muối là người kia sau này giá thay học phải làm là chắc bàn tay ao từ học muối học pì hay bạc lên mắt tầm lại bong ban thao chim vùng chạm xem lại bong cái ban thay đôi than nè đây trường ai trường khao cái ban tay thay tay vùng chán đây trường sụp bớt về nhá bàn tay ban tầm lại bong thao mới ngày ban tập buôn cả là các ban phải làm cả ban thay mình hùng chạm xe hay mau mang đi anh ạ. Altså man tjener $61 i mindsteløn her i Kambodja. Og der er godt nok kommet en ny, kan man kalde det, lille cost of living allowance, som det hedder her i på $5. Så hvis vi nu tager eksemplet med fra nu af, så er det $66 om måneden, så kan vi se, at de fleste de bor i små lejede værelser her i Kambodja. Det koster et lille værelse 4x4 meter med fælles bad og toilet koster omkring $25. Så det typisk så bor de 3. Typisk enten med en søster eller en veninde fra samme landsby. Så det er så $8, man skal betale for huslejen. De er nødt til også at sende penge hjem til forældrene eller søskende, der er stadigvæk under uddannelse. Og det er typisk et tal, i hvert fald det mindste, det er $17. Det giver simpelthen ikke mening at arbejde, hvis man betaler mindre end det, fordi at så altså det afsavn, man ligesom tager på sig for at sy her i Phnom Penh, det skal opvejes af, at man sender nogle penge hjem. Man kan ikke sende. Det er ikke et valg. Det er simpelthen noget, man skal. Det er familie. Så har der kun $41 tilbage. Og vi kan så sige, at de $10, det skal gå til alt. Tøj, tandpasta, sæbe. Og man kan jo næsten allerede regne ud af, at med $10, der får du ikke ret meget tøj og sæbe på de penge. Men lad os bare sige $10. Det giver dig så $31 tilbage. Det er $1 per dag til at brødføde sig selv med. Godt nok er tingene billige her i Kambodja, men så billige er de altså heller ikke. Og det er faktisk ikke muligt at ernære sig for kun $1 om dagen.
i Phnom Penh. cái ao lưu dưới như một cái thằng là ca hôn áo nhưng mình chập gió của biểu vả đó của chú ca nó bên ca nghe thay máu chú ca nó ọt ca như ông ca nó ọt lối ọt những lối nó bởi nhưng bên ca nghe bác ăn mỏ khai mất bác ăn mỏi sai phèm khai nó bác ăn mỏi khơi phèm cái tôi bay quang khai nó mỏi sai phèm nó mà dục to tươi thay cả ngày thế đó và hay ông láng trong thay tay thực cái ao chín thay con được tập luyện hay thế xong xong rồi mau gọi Det mad folk køber, det er meget kaloriefattigt. Hvis vi siger, at man skal bruge med fysisk hårdt arbejde, de fleste arbejder 10-12 timer om dagen, og hvad kan man sige, de vejer, det er jo unge kvinder, de vejer omkring 50 kilo, så vil et typisk kaloriebehov være omkring 2200 kalorier per dag til at dække det. Men det mad, der ligesom bliver solgt, og det de kan købe, og det de har råd til at købe, det indeholder langt færre. Vi har taget nogle eksempler og sendt til laboratoriet for at finde ud af, hvor meget kalorier de egentlig indeholder. Og den typiske frokost indeholder omkring 500 kalorier. 500 til 600. Du kan være heldig, hvis man får... Det er jo supper, der bliver solgt i store gryder. Hvis du er heldig, så får du måske bundslatten, hvor der er lidt mere olie i. Så får du lidt flere kalorier. Og så er du måske heldig lige den dag at få dækket dine kaloriebehov. Men typisk så mangler du omkring 100-150 kalorier fra, når du har spist frokost, til hvad du egentlig burde have. Lønnen er simpelthen umulig at leve ordentligt for, og det er også derfor, vi ser, at arbejderne her, de besvimer, fordi de simpelthen har for lavt blodsukker. Vi har set utallige medierapporter, vi har set fra interviews med hospitalslægerne, at det er grunden, at det er et faktum, at de arbejdere, der besvimer, de har et lavt blodsukker. Og det er jo egentlig ikke overraskende, når vi ser det lave kalorietal. Cô viên chắc này tại vì tràn bài cái chứ cứ giờ mình ăn trên giấy phải bật cái tha bên nhau giấy ai kia là như thôi cả cái ở giấy luôn chát được vậy. Xong tao mình bây giờ món không phải cho chừng này thì bạn bạn cái nhầm bạn à mà cái nhầm bạn rồi mau nhầm tại bạn trai đi không cái nó sau rồi tập mà đi con tụi đạp đầu kia bạn lụi em trai lấy bông màu lao nhưng con tính học miền tính ấy tính cái là tục gì thế đối tha có thể bẻ cái nông ruộng trảไป ba bẻ khai cái chăm vô nó lại bạc lôi mò
nhưng bạn đôi bạn mà còn tập bóng ca đây lại bác man chả nào man còn xem bài ta nhầm đau nhầm đông nhầm cái đằng tê rồi nhầm khai rồi cái ta từng em miên kia dậy chóm nhầm công khoa bị người tê chua nó nhầm ở miền nhiệt từ vậy nhỉ nhầm khai bệt đây nhầm máu cây rịch xuân đây kia nó ta qua đây nhầm chẳng ai miền bạch hàng chẳng nhầm ta qua vậy mới áo cái đằng tê rồi cái tay nhầm là hầu chẳng á có từ láng tay có từ khát tay chân con nó ta bảo bạ vậy cho nên bao nhom hay nó câu nhom từ bây nhom tay rong tục rong cả bạ mấy tao ngày một nhom đá ra hết trang lấy cái khót nhom đai nhom tay khai cái vai thợ ba một ngày mưa tới ngày từ bốn quả kiêng steel video vai mình chào nó cái bầu không tay nhom mình dây sợi đấy nhom không mình thấy tụi bay nhom không đây nhom mình bò trên sợi đây nhưng sao cho tôi tròn hay còn nọ tụi mình mẹ hay cực cha na không tròn luôn không hay cho tôi luôn hay I wish there were a way for consumers to really understand and to be willing to pay just a little bit more, because all of us are paying less for our garments now than we were 10 years ago. And that shouldn't be the case if we're paying, you know, people decent wages and people are able to live on those wages. Nevertheless, even if you look at the global garment industry now, what you find is that in this industry that is worth, you know, 757 billion at the retail side, only 226 billion of that is the producer's value. It's what's being paid to workers, it's what's being paid to the managers, it's what's being paid in the factories to actually produce your goods. And I think that that space between the 226 billion and the 757 billion could probably be more equitably distributed. Okay, the workers say that we are getting less, getting very limited. So, but in general, the government say, okay, they are doing their best. At the moment, I take the contact of the Cambodia. They said, okay, they are bringing the national peace. So they are promoting from the other regime to this regime. It's better than the previous regime. This is talking about, because this is not come alone because of the brand alone. Will not be work if the employer, the suppliers, and the government will not cooperate. So then the brand take this opportunity to use the weakness of the country that cannot. Because Cambodia need investment, Cambodia need more buyer, so to continue provide job for people. So they know the weakness of the government, they know the weakness of the union, so they use this opportunity to keep their benefit stay high. So this is simple. I mean. We also try to facilitate your standards.
part of a long-term campaign, which is summarized there, the Asia platform for living wages and decent working conditions, is a very important, innovative initiative, also because it declares that borders cannot be used against people, but must be used in a so-called global world to favor communication and rights, not to trap people in their own limitations. So that is one of the specific aims of this hearing, and I declare the hearings open. The People's Tribunal in Cambodia is one in a series of tribunals that we are organizing in different parts of Asia. And the main objective is to create a space where workers can speak about one of their most fundamental problems, which is the lack of a living wage. This is a problem that affects workers all over Asia. And now in Cambodia, the situation of wages in Cambodia is really bad, and therefore we want to give the workers an opportunity to speak. Also at the same time, we recognize that the workers do not have access to any other legal mechanisms or forums where they can actually bring their grievances. Because they are part of this global supply chain, and there are no laws really that govern how this supply chain behaves. Was about conditions in the factory. Have you ever seen a labor inspector in your place of work? H&M does not have living wage as a requirement in their code of conduct. Cha